season Champions League Liverpool chuan record an nei thale a ni zana group game khelin Porto an lo mi khuala nena chan le wangin season Champions League nena la chang kin point lo an nei lo ani Jurgen Klopp now te hian Champions League group B a chumnga khel to in point som panga an mu mangin ma hroi tu an ni chiang hle Liverpool hian an mi khwal Porto laka sini fain an chaka knockout stage lut to sa ni ma se in thla da mai ero an tum lo ani first half chance muzeu ma se hun tha ero an hu mai thei lawa second half chana changa minute sari leka Liverpool hian an nor pheya Porto defender te ball lo khak chuwa chu Spain midfielder Thiago Alcantara chuan yesom ni panga la tangin ko zetin lei rula lo sut ngala Porto keeper velama man lo khopa na in lu ta ani Thiago tan he game hi alua season a Liverpool tana a goal masabderani hun enga mo chen goal thun lawa in norzak nuwa Liverpool hian an nor phei vele a minute som sari a Porto penalty area ball khalutin dinglama tangin Egypt forward Mohamed Salah chuan alaya atlan puya Porto defender tati boy ma in akavelam mangin le rula suta Porto keeper chuan a kotin lo khoi isuk ma se anam perzo lawa goal le ta ani hun top thlenga goal dang an thun zui theilo awangin Liverpool hi sini fain an chaka an grupa an ni che hila 16 lut chiang to an ni goal khat thun tu Liverpool midfielder Thiago Alcantara ase tha man of the match satan khan ani Liverpool hian point som panga an hmuwa Porto hi pani na ni in point nga an hu ve thung Porto noya AC Milan le Atletico Madrid te chuan point li ve an hu boka heti hian match khat khel tur la oma Liverpool ti lo isu tla thei vek an la nia group match stop na bera Porto le Atletico Madrid anin ma chhonanga AC Milan le Liverpool te anin tum bokang Real Madrid chuan kum som hi panga chhunga a zona Champions League knockout stage an luna turin Moldova Sheriff Tiraspol an hne Real Madrid hi khwal mula sithum fain an chaka heng goal te hi mi ran thun vekani chana changin Real Madrid hian an nora minute som thuma free kick an hmuwa David Alaba chuan chiang zetin goal ma hruai thun first half tok malok in Real Madrid hian an nor phei a box pona ball in pek goal nuwa Toni Kroos chuan ulsam angreng takena suta goal bar pet perma se athalam chuan line across hi awangin a goal ni na athun vele ta ani Sheriff Tiraspol hian an hne lo deuh trim thrima an lama bola omtama Real Madrid hian minute som nga panga a nor pheile in box ball theta tangin Karim Benzema chuan a sut thuta goal net apur le tapop mai hun top thlengin an thun bel theilawa Real Madrid hi sithum fain an chakta ani Manchester City chuan Etihad Stadium a PSG lo mi khwalin 2-1 nena an chang ve bok Manchester City hian si an phurma sa a minute som nga PSG hian an nor pheya City defender te ti sula wangin chang tu nei lo Mbappe chuan nai set soda tangin chiang zetin PSG tan athunani City an zoi melawa an sipur sut ngei tumin an nor tu zoka an chang ve thung minute somruk pathuma Raheem Sterling chuan an sipur asutani hun enge mochen goal an thun zui theilo nuwa minute som sari paroka substitute Gabriel Jesus chuan Manchester City changna goal athum ta ani PSG superstar trio Messi Neymar le Mbappe te chu an malama in tlarma se City defender ten an lo dang char zel sia ne na chang turin ti thei an nei ta big lo ani heti hian Manchester City hi last 16 an lut chiang ta a hei mei ni lewin group champion an ni zui ta bok an group atangin PSG nen last 16 an luta RB Leipzig le Club Brugge te ero in an pon thu an tel thei da thung ani in khel danga Besiktas chu an mi khwal Ajax laka 1-2 in an tloma Ajax group champion an ni ngal bok point lamu velo Besiktas tan ero be sei tur om to lo thung group B in khel danga Sporting Lisbon chuan Borussia Dortmund chu 3-1 in an lo hne a Sporting hian last 16 an lut ve ta bok ani heti hian Ajax Bayern Munich Chelsea Inter Milan Juventus Liverpool Manchester City Manchester United PSG Real Madrid Sporting Lisbon le 10 round of 16 an lut ta team gadang lut tur al chiang ri lo ani
football titi lo ngai thachun zomila PSG le France forward Kylian Mbappe chu ni puilo om tura a contract zo huna a chuak mai thei World Cup winner Kylian hi nei tu thar noya tran la chhomek Newcastle United nen soizom ani a ni puiliam tak khan Real Madrid chuan lak lu tumin an lo be to a ama ero chu PSG hian Real Madrid sum tam tak the chu hi an lo nol sakani tin express chuan tarlang Manchester United chuan an coach tharatan PSG manager Mauricio Pochettino lak lu tum ma se French club hian an lo nol sak ni in Manchester Evening News chuan atarlang ve bok Tottenham boss thar Antonio Conte chu club nen in Veronin Manchester United le Ivory Coast defender Eric Bailly lak lu dan an ngai tua Borussia Dortmund manager Lucien Favre le Lyon boss lo ni to Rudi Garcia chu Manchester United manager lai lok turin an in lan RB Leipzig manager Louis Rangnick le Roma boss lo ni to Paula Fossetto po Old Trafford club hian manager lai lok tura minglang zinga antel ni in mail chuan tarlang Liverpool le Barcelona chuan Chelsea forward Christian Pulisic lak lu an tumin an beimi a ama era chu Blues hian Premier League a el pui Liverpool laka hal atum lowa heti lai hian Spanish club hian United States winger Pulisic manata nan chiar Euro makta doi som nga chu an the chhuwa phal arin omlo bok Fenerbahce le Hungary defender Attila Szlajza chu lak lu tumin Chelsea chuan in biakna an kalpui chanta ni in Football Insider chuan atarlang Real Madrid fans te chuan Wales forward Gareth Bale an ngei hle ni in Bale agent Jonathan Barnett chuan soi Real Madrid a Bale contract kal lai hi ni puilo om le tur thleng ala newani Arsenal forward Alexander Lacazette chu Atletico Madrid Barcelona Newcastle United le AC Milan ten an ngai event meka kum som thuma upa contract hi ni puilo om le tur hian atop don ani Arsenal chuan Lille le Portugal midfielder Renato Sanchez chu nakum January transfer window lak lu ngai an tum ni in Football London chuan tarlang manager Ole Gunnar Solskjaer chuak to ma se Manchester United le England forward Jesse Lingard chuan Old Trafford chu san aladu reng thoni in Star chuan tarlang Manchester United in Atletico Madrid le England defender Kieran Trippier lak lu tum ve ma se Newcastle chuan Manchester United hi lak khal ngai an tum ni in san chuan atarlang bok LeBron James alokir match khat suspend tok LeBron James chu rem ani in atanga a filim ta ka wangin alokir vele theita a Indiana Pacers laka a team te ne na achan pui NBA Western Conference LA Lakers le Indian Pacers te hi in machonin small forward James Yen points som thum pakwa ascora za som li pali za som parokin LA Lakers hi an chakani kum som thum paruka upa James hi pathiani khan Detroit Pistons ne aning khel line Detroit player Isaiah Stewart a ngok awangin match khat suspend ani a LA Lakers in New York Knicks an machon tumin a in lan theilawa tuna aron kir vele theita ani LA Lakers tan hian Russell Westbrook chuan points som ni a score boka Anthony Davis chu a ritlan deu wangin chhor theilo ma se an chiat pha lem lo ati thei ome Fury and Jake Paul a ngainep December ni som pariat khian YouTuber Jake Paul le Tommy Fury te chu Florida anin nek dona Tommy Fury chuan sum huna atana in nek tur ani thuwa soi kum som ni pania upa Tommy Fury hi boxing khovela latal reilo ma se record anei tha a professional list alu sil nuwa tum sarin nakin ala chak ko veka heng jinga tumli knock out manga achak ani nge atum puitur YouTuber Jake Paul hi kum som ni palia upa ani thunga professional tumli in nek ve to in ani po hian ne na alo chang veka ami ne jinga pathum te hi knock out manga ani ve bok heti lai hian ami nek te hi boxer thatak an ni lo hloma wangin Fury laka hian ne na achang thengem ti chu zona om me kala ni ri
Tyson Fury now Tommy Fury chuan atum pui tur Jake Paul chu mini kholo takani thule fighter po ani lo thu soin Jake Paul hian olsam takin kabeng ekawna paisa min thun sak dona wangin achunga hian lom thu ka soi lok du ani tin Jake Paul angai nep zia a soi chuak ani Djokovic din mun a chiang lo world number 1 nawak Djokovic chuan Grand Slam title somni pakhat lak theina hun tha abo peldu arin lo thu Australian Open Tournament Director Craig Tiley chuan a soi kumsang ni somni pani chunga tournament lo om tura COVID-19 vaccine lala lo chu INFIAMNA tel phal sak an ni lawa Djokovic hian vaccine full ala lak lo wangin tundin huna chuan tel thelo tura soi ani kum som thum palia upa hi Australian Open champion lai ani a Roger Federer le Rafael Nadal tenen Grand Slam tum som ni la in record an ni wol pui me kani Novak hian Australian Open tum ku a choi to a chiang taka ka soi du chu he title vai som choi hi adu nge yang ti hi ani ti in Craig Tiley chuan a soi Australian Open hinakum January ni som pasari atanga ni som thum chung hian Melbourne nga ani anga Tama sa khan Djokovic hian atel don le don lo ala hriat lo thu alo soi to ani ole khati zong kha hoina ta na INFIAMNA CHANCHIN THAR kan ron pho chu thei chu alo ni le ta thlir tu te le ngai thatu te in zawaya chunga kan lo ma min lo thlir sak le zel turin kan som chewani like subscribe le share te kha in tharung lawin kan ti zel don dia kan lo me